أنا محمد من العراق، لكن تركت العراق واتجهت إلى أوروبا للبحث عن السلام والحياة الأفضل. أفيد كل شي وراي، أهلي وعائلتي وأصدقائي. بالعراق ماكو أمان لي، لأن اكو بعض الأشخاص رادون إني أصير وياهم، هم نفسهم اللي يحبون يقتلون ويشوفون الدم، حتى رادون أصير وياهم بالقوة. لذلك قررت إني أعوف العراق. بالبداية اتجهت من بغداد إلى جنوب العراق للنجف، منها قطرت إلى شمال العراق وتمشيت 6 ساعات حتى أعبر حدود تركيا، وبعدين أخذت تاكسي واتجهت الأزمير. لما وصلت إلى أزمير هناك رحت ويا المهرب، وكنا 68 شخص. قلت له أنا ما راح أطلع. قال لي مو بكيفك نكت لك. قلت له أوكي، بس بنفس الوقت قلت ويا نفسي شلون راح نقدر. طبعا من بعد الشدة والمعاناة، بعد محاولتين فاشلات وصلنا على اليونان. وانا هاي ما حاكيها لاهلي. يونان. انا هاي ما حاكيها لاهلي. حاولت مرة وانسجن يوم بالسجن، وهاي محاولة ثانية، والحمد لله وصلنا لليونان. الحمد لله والشكر وصلنا لليونان. يونان. In Greece, others were saying Finland, Finland. Samaan aikaan, kun ympäri Suomea etsitään kuumeisesti ratkaisuja turvapaikanhakijoiden majoittamiseen. Yeah, it's good weekend. Yeah. Huva. Did you get food? Yeah, of course. It's good country, it's good people. It's everything good, this country. Yeah. Every people here say welcome to in Finland. Maahanmuuttovirasto kysyttiin joka kerta, nukuitko hyvin? Hyvin? Joo. Suomi oli erilainen, mitä ihmiset sanoi Kreikassa. Vaikea saada oleskelulupa. Työpaikka kysyi aina papereita ja pankkitili. Aina kysyttiin lisää paperia. Lisää paperia. Ei voi tehdä mitään. Irakissa olin huoltoasemalla. Paras työ. Sain $4,000 kuukaudessa. Ei veroja. Suomessa ei rahaa. Ei mersyä. Minä haluan jäädä Suomeen, koska täällä turvallinen mulle ja ihmisille hyvä sydän. Valitettavasti teille ei ole myönnetty oleskelulupaa Suomessa. Miksi? Mulla sanottiin, etten voi olla Suomessa. Irak ei turvallinen. Mutta ne ei kuuntele mua. 30 päivää ja poliisi tulee ja ottaa minut ja lähettää takaisin. Jos saan työpaikka tai naimisiin, sitten mä voin jäädä. Mulla on suomalaisia kavereita. Jeppe, Anne ja Ilkka. He alkavat löytää työ ja sanoo yritä uudestaan. Olin tosi surullinen.
Mutta joku työpaikassa soita mulle. Nyt olen siivooja. Mä en lähti pois Suomesta.